Narumpayu Neoskum, ka Chananam Daki Padba, Gabriel Nyotarp. Ka National People's Party NPP East Giant Hills District Unit, kalapriang sngobha ya u Lal Williama Thaite, MDC jong Saipung Nong Klik Constituency, ubala job na kaseng Congress How News Nem, dakabadan lang baru Philip Tangliang, MDC Barim jong Sumer, kibala rung no syapok ka party, haka jingyalang, bala penlong ha Cleariat West Community Hall. Haka ni ka jingyalang, ladon lang ru uba Wailat Miki Shella MLA ka Jowai ka Santa Mary Shella MLA ka Sutengah Saipung dakabadan lang bagi MDC ki Babon bakun thup ya sebor lang syadap MDC jang ka Sutengah Narwan u hambartas nong tudu MDC jang ka Sutengah nong Kli u Dr. Sanki Syangpung MDC jang ka Batau Lakadong ka Violet Lengdo MDC jang ka Kli Riat Rembai u Krison Langstang MDC jang ka Sumer u Thomas nong tudu ex MDC jang ka JHDC u Oktomewat Lamin XMDC jang ka GHDC baru Langki Lamari XMDC jang ka Narpo ladan lang ru ki batrei kam jang ka party ki hash nong bat ki bakersyan ka NPP bat ki we kum ka dak ban pen I ya ka jingklan bat ka jing teli jang ka party hakan ni ka than u ba wailat miki shela haba ula ai ya ka jingkren ulong ba ka jingrung jang ulal William Thaiti bat uba Philip Tangliang syaka NPP ka pen I ya ka jing syania bat ka jing long scam ki ba yalam khamat jang ka party bat kumju ru ya ka jing ya trailang nakabenta ka roi ka par jang ka than nakaliang jang ka kong Santa Mary Shella haba ai ru ya ka jing kren kala ong bakani ka sngi ka pen I ya ka jing ya teli bat ru da ka bayo ya ka jing karsyan jang u Lal William Thaiti bat uba Philip Tangliang ban pen ko bor shu ya ka NPP bat ruban trailang bat ki ba da ka babu ru ya ka jing syakri hakamat ka jing trai selansar da ka bakudub lang ru ya baro lang ya ka jing lang la penyai ru da u daya pher bah lamari sekretari jang ka National People's Youth Front NPYF East Giant Hills District Unit.